Abantu benshi batekereza ko kwamamara bihita bisobanura kuba umuherwe, ariko siko bimeze kuri bose. Ndagusuje kandi ngo uhaye ikaze muri iyi video, aho tugiye kurebera hamwe top 10 y'abagore n'abakobwa b'ibyamamare bakize kurusha abandi mu Rwanda. Reka duhere ku mwanya wa 10. Aha turahasanga Jody Boss Lady, akaba ari boss wa Jody Entertainment. Iyi sosiyete akaba yarayishinze mu rwego rwo gushyigikira abahanzi bakizamuka, ikabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo no gukorana na studio zikomeye nka Wasafi Records yo muri Tanzania. Uyu mugore rero akaba ari n'umushoramari muri sinema, aho yagiye agira uruhare muri filime nyinshi zigiye zitandukanye nka Makuta series, Gift of Kind n'izindi. Jody kandi akaba afite na fondasiyo yitwa Gira Ubuntu. Uyu muryango ukaba ufasha abatishoboye barimo abana n'abahanzi bafite impano ariko badafite amikoro. Ku mwanya wa 9 turasanga Bavu Jeannette, akaba afite sosiyete yitwa Bah Africa Entertainment, ikaba itunganya filime zitandukanye kandi zizwi cyane nka Impanga series, Bad Choice, Ikinyoma n'izindi. Iyi sosiyete kandi ikaba inakora ibikorwa byo guhugura abanyeshuri bifuza kwinjira muri sinema. Ku mwanya wa 8 hari Clenia Dusenge, wamenyekanye muri Papa Sava aho akina yitwa Madederi. Madederi rero akaba afite Cleni Solution Group. Iyi akaba ari sosiyete y'ubwubatsi ikora ibikorwa bitandukanye nko gusana amapave, kubaka imihanda ya kaburimbo n'ibindi. Madederi kandi ntitwakibagirwa kuvuga ko afite ubucuruzi bwa essence, ubu akaba ari nabwo bucuruzi yinjiyemo bwa mbere. Umwanya wa 7 rero mu baherwekazi bo mu Rwanda hari Sunny. Uyu muhanzi akaba afite imitungo itandukanye irimo amazu n'ubucuruzi aho bukorera hano mu Rwanda no muri Kenya, atunze n'imodoka zirenze imwe. Ku mwanya wa 6 hari Uwamwezi, uzwi nka Bianca mu itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda. Uyu mukobwa abarirwa mu baherwekazi kuko afite etaje ye bwite mu mujyi wa Kigali, yatashywe ku mugaragaro mu mpera z'umwaka wa 2021. Akaba anazwiho gutegura ibirori by'imideli binyuze muri gahunda ye ya Bianca Fashion Hub, bikaba bimwe mu birori bimwinjiriza agatubutse no kumwubakira izina nk'umushabitsi. Ku mwanya wa 5 hari Knowless Butera. Imwe mu bigize imitungo ye hakaba harimo etaje iherereye i Nyamata. Iyi nzu ikaba ifite agaciro ka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Knowless akaba afite imodoka zihenze, akagira inzu itunganya umuziki afatanyije n'umugabo we Ishimwe Clement. Uyu muhanzi kandi akaba anakora ibikorwa bitandukanye byo kwamamaza, nabyo bikaba biri mu bimwinjiriza amafaranga atari make. Akaba kandi afite na chaîne ya YouTube ifite abamurikurikirana batari bake, ikaba imwinjiriza amafaranga binyuze mu ndirimbo ze zirebwa n'amamiliyoni y'abantu. Mwanya wa 4 hari Isimbi Alliance, uzwi nka Alia Cool, ni umwe mu bakinnyi ba filime n'abashoramari bakomeye mu Rwanda. Alia Cool rero akaba atunze imodoka ya Benz na Babasi ifite agaciro karenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba afite kandi n'inzu ifite agaciro ka miliyoni 500. Alia Cool muri 2022 akaba yaragizwe ambasaderi w'amahoro w'umuryango w'abibumbye. Izi nshingano nazo zikaba zimufasha mu bikorwa mpuzamahanga. Akaba afite kandi na Alia The Movie, ikaba ari kampani itunganya filime n'ibindi bikorwa bitandukanye bimuha agatubutse. Azwiho no gufasha abandi, aherutse guha umubyeyi w'imodoka ya miliyoni zirenga 15 aha n'umurinzi w'imodoka nk'impano ku munsi we w'ubukwe. Ku mwanya wa 3 mu bagore b'abahirwe mu Rwanda hari Mutesi Jolly, wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016.
Akaba ari umwe mu banyarwandakazi bakiri bato ariko bamaze kwigwizaho imitungo ihenze n'ibikorwa by'ishoramari bikomeye harimo inzu y'akataraboneka iherereye Kibagabaga, ikaba ifite agaciro gakomeye ka miliyari imwe z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi n'imodoka ya Benz ifite agaciro ka miliyoni 300. Miss Mutesi Jolly akaba kandi yaragize uruhare mu kugarura irushanwa rya Miss East Africa, aho afite imigabane ya 49%, akaba ari n'umuyobozi wungirije w'iri rushanwa. Miss Mutesi Jolly kandi akaba afite n'umushinga ufasha urubyiruko kwigirira icyizere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Isimbi Model, uzwiho kuba umwe mu banyamideli bafite imibereho yo mu rwego rwo hejuru bitewe n'ishoramari. Akaba afite kandi inzu iherereye muri Vision City i Gacuriro, akagira kandi imodoka zirenze imwe, aho imwe ifite agaciro ka miliyoni 89, indi ikaba ifite agaciro ka miliyoni 40. Umwanya wa mbere turahasanga Kate Bashabe, akaba ari we munyarwandakazi wa mbere ufite amafaranga menshi kurusha abandi mu Rwanda. Kate Bashabe akaba afite inzu y'akataraboneka ku Irebero, akaba ari yo nzu ihenze cyane kurusha iz'abandi baherwekazi mu Rwanda, ikaba ifite agaciro kagereranywa na paradizo bitewe n'imiterere n'ibikoresho byayikoreshejweho. Imodoka ya BMW hamwe n'imodoka yerutse kugura ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda.